क्लास लुकुराव नायदों ताबो जों तामकक साया अब जत हास्टेल बर रन बानी जत ना हामबाय पुजा माया पारो अर्थात के अवश्य मिया जों अफिशियल भावे गभर्नमेंट जों चिठी लिरनो बाध्य होगा चिनी भारतवर्षो ताबो सबचेये इंकाय बरनि मताय कतर इंके दीपावली ओ दीपावली नो बेलाय माने ओ माने कारणे जोंनो जों जे जों थांनानै 25 तारिखआव ओ 25 तारिख थाङै जों जुदि जे सहिमान बाय जे आसुमान बाय गाय दीपावलीनि आथा डिस्टार्ब बरकनि टंटलायमान सा बो किन्तु सबचेये टंटलायमान सालो तो अनेक बरक साइमेयाना असमय फन्त खरस चेरायनि आं मुकमानि असय फन्त नगनि नखराव दीपावली माने इपनि बागे ओ दीपावलीनि तीनो पुलिस प्रशासन जोंनो साका नरक जेबाबे गैदरिंग खायना नायमानि ओ गैदरिंग नंगौ जों पूरण खायमिया अर्थात जों 150 हयतो 200 बारा नंना आसुरिबाया ओ जागाव सिनि बरक थाङाना हाजार आवल बिसिङाव हाजारनि साका दाबो गोबां बरक टेबो फाइमासा फाइदों ओंखायबा 1500 फानो मानो अबनो जों जत क्लान माया अबो जों मा सलायगा आइफानो जों नायनाय लिमिट बिसिं थाङै जे जेखेबानो दीपावलीनि अबनो डेट काटलिनि जों 14 तारिख अलरेडी जों फाइनल खायगा ओ 14 तारिख फाइनल मिया जों अलरेडी गभर्नमेंट ऑफ रेलवे नो जों सिका रेलवे मानिगा लगे लगे रेलवे नो जों साका 14 तारिख थानाय 16 तारिख जों सौहैनाय আর তারপরে 17 18 দুই দিন আসনায় 19 তারিখ जों बैक खायनाय 21 तारिख नंगौ अब जत लुकुरक वासुना अब फाइनल अब कुन कैंसिल गया अब लास्ट फाइनल अब कैंसिल गला अब कैंसिल खाय चिनि त्रिपुरा बतानि जोंनो जे सुप्रीमो चिनि नाहार तंनाय मा नाय तंनाय जों तुइजन तंनाय ग्रेटर त्रिपुरानि बागै जोंनो ताबु फन्द त्रिपुरा सारनि गव बखाव जागिरि तंनाय ताबु ब त्रिपुरा हास्टेव माने बुरै हइते चला हइते आरम खलाय नायो अब कायसानो बुबागारानो जों बसकां बिसि बसकां जे 2023 जे खेबानो ओ त्रिपुरालेण्ड जेता ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सक्सेस खायरेन बागै जत्त बड़ मनुष्यनि बखावा जागि जा सिखला हइते बुरा हइते त्रिपुरालेण्ड सक्सेस खायरेन बागै जत्त बड़ मनुष्यनि बखावा जागि जा सिखला हइते बुरा हइते निनि चेराय हइते जत्त बड़ जागि जा एवं शिक्षित समाज जागि जा एवं कर्मचारी जागि जा बनि बागै आंदोलन थानि कबं दङ जे जेखेबानो चिनि ओ 14 तारिख कैंसिल लंगला जरा जरा थाना इन रेडी तोनाय न 14 तारिख जेखेबानो जों तीनटाव कानाय ट्रेन आगरतला तीनटा कानाय जों आइबो सौहैनाय दुइटा हइते एकटाव যদি ट्रेन लेदिन थांगाय हइते तीनटा रकबा सौहैनाय किचालै दंगाय हाइपानो जों जेखेबानो 16 तारिख तीनटा एक लास्ट तीनटा हयতো 3:30 आरो जों सौहैनाय अब नरन थानि आनि कबं दारगिनो जत्त हास्टेनि बररक जे थाना मुजुक तंनाय रंग जों क्लांगन बागै चिनि लगे आने निजे चिनि टिटि एदिजे हास्टेनि सीएम दङ तारपरे चिनि इउडी प्रेसिडेंट दङ तारपरे चिनि दुइजन इउडनि सामुं तांनाय तांकराक तांनाय रक बर निजि दङ आवरनो तीनो चिनि तिनि साखलायमुंखा अ साखलायमुं लास्ट साखलायमुं अबायनो फाइनल अबायन जों थानाय हामबाय लेखा हामबाय मेडिया फ्रेंड्स रनो चिनि तिनि प्रेस मीट हाइमानजा फजाक चिनि वाइटीएफ नि ब्रंगनां प्रेसिडेंट रुनेल डिफर्मा एमडीसी तेबो ब्रंगनां सदागर कलय चिनि दिल्ली अभियान नि कन्वेनर ब्रंगनां अनंत डिफर्मा तेबो चिनि एमडीसी तेबो फाइमानजा फजाक चिनि ब्रंगनां एमडीसी देवजित त्रिपुरा चिनि वाइटीएफ नि जीएस चिनि वाइटीएफ नि जीएस लेमन डिफर्मा जतनो हामजामा याफारै त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरनो जों तिनि प्रेस मीट नि बिसिंतै साख्लायनानै मोसौबो चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मुभमेन्ट दिल्ली अभियान चिनि 25 तारिखआव थांवानि दंमानि जों 28 29 तारिखआव
donna ronani tongmani Delhi police suno ek 100-150 ni bisi gathering khainani allow khaini bagai sung program defarma khaikha hani bangui chung chuni detail sai khanarane tare thirawani ro ang amono koinani musubu tini chung defar khaiphano chuni Delhi Abhijan chuni Greater Tepraland movement no chung tei effective tei kubang ko khaiwi chung buskang phaini chalo talangnai je chuni thanibo Delhi Abhijan thangnai hanai bangmani 1000 ni slai laijak tabo phano nge Delhi Police Authority chungno allow khaya 100-150 jon chi allow khaya nge chini bubagrani netrite je Delhi Abhijan je Greater Tepraland movement sung naibo sara bharat bochoni emonki onano rajyoroni saine sung jontor montor kubangko khe phunungnani bagoi chung chesta namani ebong success bungnai kintu ajago tabok sung allow ngyani bagoi sung program de pharma khaikha aro financial sung teibu sini gana gini deleni gana gini area tonai no student samung tangnai ini deleni gana gini area tonai no student samung tangnai teibu kwangma sini ti prasaro sung bai thangya phana aro thangoi participant khaini bu tongnai oma haike sung dilibo kaisa oitihasik program khai phunungnai tabok sung jora niro jotono saimane sini ti pramotha bai thongno je movement khaimani je style eba keba supporter bangmani thongno baisa different ongoi phai niro nongna buri ne bike rally rogu kabang ko gesung tabok 1000 ya teibu kabang sung phaine chalo tlangoi bubagrani ne trite sung Delhi Abhijan khaine nge bopro khaine abo detail sini forum ganang YTF ni president Ronald Deborma MDC bosai khna adong rongno tini sing kaisa press meet khainani nangkha karon sing date tentative date fix khaja promoni 25th thanai Delhi Abhijan no Greater Tepraland ni bagai tai 28 29 na sing Delhi bo sitting demonstration khaine hin kintu nungsa kha Delhi police sing no permission riya permit khaya only 150 to 200 ni bisinga simi sima bodo khai ma khaine permission riyang gomani okay logi sini supporter sing je 1100 target na hamani omo exit in thangai sing tabu take the train pura train maraman hani chesta khai tamo omo thang na hima tamo okay o Delhi movement no sing Greater Tepraland bagai effective khaine ni bagai nya sing bisa tebok time na hari sing phainai 14 November sing Agartala ni hoite rona rnai tai tirprawa 4-5 station tongnai omo sing buskang sala saklai rnai bobo jaga stoppage tongnai 14 sing nokori okay 17 18 ke sing Delhi wa demonstration sing Greater Tepraland ni bagi khaine okay on pore 19 tarik 19 okay sing Delhi simi return khaine te 21st 21 okay Agartala te sopane ono joto ti pramotha TWF tai YTF ni je thanai ro Delhi Abhijan Greater Tepraland ni chobawo phankra khai Delhi wo sitting demonstration khaine ni je tabuk sini thanai ro je list remani bongwang koi boro 14 sing thangsinai 14 thangai 17 18 no kai Delhi wo sitting demonstration khaisinai oko November ni okay tai sing siwa oro sing gana gani ni whole India gana gani te whole India ni sini tipra do phani joto lukurok je student rok je sam khaini rok fatara je chakri khaini rok joto no o sini Delhi ni demonstration no Greater Tepraland demonstration boro mancha khaine bagai tabu ko singno onek WhatsApp ti call khai participation khaine bagai borok dole dole haine sing wansugo Delhi movement sini success ngai sing motamuti 2 থেকে 3000 borok sing gathering haine tai omni logi sing takisa ngai parliament session choakalin sini o
Greater Tripoli movement devo effective khayna bagi jepru parliament session cholina Delhi bo apru senior movement cholina Delhi bo o Greater Tripoli hambai mogun sungu tanke जों दिनै कायसे प्रेस मिट खालामनो थांनाय दङ जों YTF Telemra Political District नि कमिटी अब जों ताव एनाउन्स खालामनायखौ अब जों दिनै खालामनो थांनाय दङ आं आरो बुं सागलाय दङ Telemra Political District Committee नि प्रेसिडेन्ट खा बरं गोनां पाठानलाल जमातिया आबनि आगलो वर्किं प्रेसिडेन्ट दं तीनजना गौरव देबबर्मा अलिक देबबर्मा मनोज देबबर्मा अपनी आगो तो वाइस प्रेसिडेंट नगेंद्र रूपिनी तरुणी देबबर्मा शंभु चंद्र जमातिया अमृत देबबर्मा जेकी देबबर्मा रानू देबबर्मा अपनी आगो तो सेक्रेटरी विजय रियांग दिनेश देबबर्मा पीयूष देबबर्मा जयचंद्र जमातिया किरण देबबर्मा निशेन देबबर्मा नीलकांत देबबर्मा अमित रूपिनी फाइनेंस सेक्रेटरी दङ मालिक देबबर्मा शंकर देबबर्मा अर्गेनाइज सेक्रेटरी अनुपल देबबर्मा हमने आगोलाहाय जों अबके सिमना एक नं सिमना कन्स्टिट्युएन्सि जे ब्लक कमिटी YTF नि आबुन बुमु प्रेसिडेंट सलमान देबबर्मा वर्किंग प्रेसिडेंट जरा देबबर्मा उत्पल देबबर्मा राहुल देबबर्मा तापस देबबर्मा नीरज देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट दङ बर्मा किशोर देबबर्मा बिट्टू देबबर्मा सबीर देबबर्मा किशोर देबबर्मा सुकांत देबबर्मा आबनि आगोलो सेक्रेटारि दङ बयार देबबर्मा प्रशांत देबबर्मा हामतरफा देबबर्मा दिनेश देबबर्मा शंकर देबबर्मा अर्गेनाइज सेक्रेटारि दङ हिरणमय देबबर्मा अमित देबबर्मा समरजित देबबर्मा जहेश देबबर्मा केसियार उजित देबबर्मा को केसियार दं तीनजना एलास देबबर्मा हिरण देबबर्मा सुनील देबबर्मा जोंहाबो जोंनि प्रेसिडेन्टनि थ्रुयै एबा जोंनि जे YTF नि जे पेज दंमानि जोंनि ससियेल मिडियाआव बा जोंनि जे ग्रुप दंमानि जोंहा जायगायाव अबनो जों साप्ताहनि आगोलाव जों गारि होनाय हामबाय मुया जानाय मीडिया एवं जरा तेनी और बसकांगा जोंनो जे कक्ति सानाय प्लस त्रिपुरा हास्तेनि बरराव लुकुराव नायदों उतामो जों तामकक साया अब जत हास्तेनि बरराव बानि जत ना हामबाय पुया माया कारो अर्थात के अवश्य